Sedmi po redu ljetni festival u povodu ljetnog solsticija i u organizaciji Fondacije Arheološki park Bosanska piramida Sunca održan je proteklog vikenda u najljepšem parku u ovom dijelu Evrope, parku Ravne 2. Tokom 4 dana trajanja festivala organizovani su brojni sadržaji koji su u kompleks Ravne privukli nekoliko hiljada posjetilaca, kako iz našeg i okolnih gradova, tako i iz cijele Bosne i Hercegovine i svijeta. Održan je tradicionalni sajam rukotvorina i suvenira koji je okupio nekoliko desetina izlagača, ali i izazvao pažnju prisutnih posjetilaca, a tokom dana na nekoliko lokacija u parku održana su i brojna predavanja, promocije knjiga i filmova, grupne meditacije, kao i promocija knjiga na engleskom jeziku doktora Semira Osmanagića. Večernji sati bili su rezervisani za muzičke događaje na centralnoj pozornici parka, a veliku pažnju su privukli muzičari Sjedinjenih Američkih Država i Italije koji se predstavili publici. Zvijezda druge večeri festivala bila je regionalna muzička zvijezda, pobjednica Zvezda Granda Đela Ramović, koja je zabavila i rasplesala nekoliko hiljada prisutnih posjetilaca. Druge večeri festivala u Visokom je prvi put u svojoj karijeri nastupila još jedna velika muzička zvijezda, Goca Tržan, a dolazak u Visoko iskoristila i za posjet parku kao i tunelima Ravne, nakon čega prepuna pozitivnih utisaka napušta naš grad, ali je najavila i nove dolaske. Reći ću samo da odlazim sa željom da se što pre vratim, zato što je ovo područje, sve ovo toliko puno ljubavi i neke fantastične energije. Svakome ko se dvoumi da li da ovde dođe ili da ne dođe, verujte mi, ovo je odmor za dušu, za mozak, za telo. Toliko mi je bilo lepo, toliko odlazim sa ogromnim impresijama, toliko su divni ljudi, svi se smeju, svi su toliko ljubazni, sve ono što očekujete da će da vam se desi ovde, desit će vam se 10 puta više. Ja sam 30 godina već u svom poslu i svojoj karijeri i zaista sam presrećna što me Semir pozvao da budem deo ovog festivala, deo letnjih solsticija. Ja sam letnje dete, ja volim leto. Toliko je bilo lepo sinoć, toliko smo podelili neku sjajnu energiju. Gledala sam snimke sa Instagrama ljudi koji su me tagovali, hvala vam svima puno, prvo to. A drugo, nekako želim da kažem da je ovo igrom slučaja moj prvi koncert u Visokom od kako sam popularna i od kako se bavim muzikom i bio je baš ovde i vrlo sam srećna što je to bilo tako. Ja ću sigurno doći u avgustu, ako Bog da, ako sve bude bilo u redu, a nadam se da ću dolaziti češće jer zaista mislim da svakome ko troši svoju energiju, koje deli, potrebno je da dođe s vremena na vreme negdje ide na dokanad. Ovo je stvarno sjajno mesto. Bio ovo još jedan uspješno organizovan festival u parku Ravne 2, a zadovoljstvo nakon okončanog festivala nije krio ni dr. Semir Osmanagić, s kojim smo rezimirali prethodnih nekoliko dana. Potvrđujemo našu želju da ostanemo kulturna oaza čitavog regiona. Sljedeću godinu planiramo slične aktivnosti i kod ljudi stvaramo naviku da kada je ljetni solstici na našim prostorima, mjesto za dolazak jeste Visoko.